Яҙғы ташҡын дауам итә. Көн һайын һәр тапшырыуҙа тиерлек статистика мәғлүмәттәрен һаҡланыу сараларын әйтә киләбеҙ. Был иртәлә уҙып барған аҙнаға күҙ йүгертәбеҙ. Студиябыҙ ҡунағы Рәсәйҙең ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы баш идаралығының Башҡортостан буйынса начальнигі ярҙамсыһы Ленар Вахитов. Хәйерле иртә, Ленар Фирдәүсовна. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә, һеҙҙе студиялы күреүегеҙгә шатбыҙ. Ташҡын буйынса әлеге мәлдә ситуация нисек? Статистика нимә һөйләй? Әлеге ваҡытта бүген безнең республикада 895 хәбәр безгә килде. Бу хәбәрләрҙән 35-е әлеге ваҡытта контролдә тора. 21 муниципалитетта, шуңа күрә әлеге ваҡытта ташҡынның актив фазасы дип әйтеп була. Әле бик ҡурҡыныс хәлдәр күҙәтелмәй. Әммә ләкин дә был 7-дән ашыу, шылтыратыу дип әйтәйек, былтырға ҡарағанда күберәк бит инде, име? Былтыр белән чагыштырсак, бу күберәк. Бүтән йыллар белән чагыштырсак, монда күберәк күләмдә алсак, бу инде традицион рәвештә үтә дип әйтсәк була. Башҡортостандың ҡайһы райондары ошо ташҡынға дусар булды, бирелде? Ташҡын бигерәк тә безнең башланды көньяҡ республикадан, монда инде Хайбулла, Баймаҡ, Зилайыр, Миәкә, Әлшәй, Шаҡмағыш, Кушнарен, шундан соң Өфө ҡаласы янында да, әле ваҡытта менә Стәрлетамаҡта, Мәшитле районында, шундан соң Шишмә, Ҡырмыҫҡалы райондарында ташҡын булды. Әйтсәк, ярты республиканы ташҡын нисектер безнең алды дип. Аулап алды инде. Әммә һеҙ әйттегеҙ бит инде ҡурҡынысы юҡ. Әлеге мәлдә тип, әммә ләкин бына иртән тороуыңа йорт ихатаңды һыу баҫҡан. Һин нимә эшләргә белмәйһең бит инде, ҡурҡыу тойғоһо ла биләп ала бит инде. Бына ошо осраҡта һеҙ халыҡҡа нимә әйтер инегеҙ? Ҡайсы бер райондарда әле ташҡын пиге үтсә дә, тынысланырға әле иртә, чөнки һауа торышынан да монда ташҡын сәбәпләнә. Шуңа күрә кинәт кенә монда су күтәрелсә, беренчедән паникаға бирелмәйенчә, үзеңне, ғаиләңне, балаларны ҡотҡарыу яғын ҡарарға кәрәк. Монда инде өскә яҡҡараҡ үзеңне күтәрергә кәрәк, ғаиләңне. Һәммә әйтәсем килә, 112 номеры белән шылтыратып, хәбәр итергә кирәк, ҡотҡарыу хәлен сорарға кирәк. Әйтегеҙ, ошо хаҡта тулыраҡ шылтыратҡан хаҡта нимә тураһында әйтергә кәрәк? Ауылыңда әйтәһең, мәҫәлән, ҡайҙа урынлашҡан, нинди ауыл, нинди урам, өйөңне, шундай хәл, су кинәт кенә күтәрелә, су баса дип хәбәр итергә кирәк. Монда инде ҡотҡарыусылар килеп ярҙам итәләр. Бына мәҫәлән, ҡайһы бер кешеләр аңламайҙыр инде ул, паникаға бирелгән кешеләр була бит инде. Һыу кимәле нисек, ниндәй сантиметрҙа бына күтәрелергә тейеш шуң, бына баҙ йәки мөгәрәкте ҡапларға тейешме, әллә өйгә тиклем керергә тейешме, нисек белергә һуң? Монда инде көндөзгө ваҡытта булса, күренеп тора, йылғадан су әкренләп килә башлай, ихатаға, йорт яғына. Монда әле синең ваҡытың бар. Төнгө ваҡытта, йоҡлаған ваҡытта ташҡын инде ул кинәт кенә күтәрелергә мөмкин, боҙлар тығылыу ваҡытында. Әйтәсем килә, әлеге ваҡытта безнең бөтөн йылғалар да ашыҡ, шуңа күрә мындай хәлләр күренергә тейеш түгел. Әммә инде кинәт кенә су күтәрелә икән, әкрен ваҡыт эшендә су кинәт күтәрелә икән, монда инде уже тиз генә күләмдә ҡотҡарыу яҡларын ҡарарға кәрәк, эвакуация яғында. Документтарҙы йыйып алырға ла өлгөрөргә кәрәк бит инде. Монда әзерлек яғын ҡарасаҡ, баштан уҡ документларын әзерләп ҡуйырға кәрәк, өйөгөҙҙә әйберләрне өскәрәк күтәреп, урынлаштырып ҡуйырға кәрәк. Шулай уҡ ашамлыҡ, продукция яғын бит инде, медикаментларны да ҡараштырып ҡуйырға кәрәк. Бигерәк тә ғаиләдә ширләгән кеше булса, инвалид кеше булса, аларны баштан уҡ хәстәрләп, урынлаштырып, күсереп ҡуйсалар әйбәт булыр иде дип уйлайым. Ысынлап та һаҡланғанда Хоҙай үҙе һаҡлар тиҙәр, әҙер булырға кәрәк, ни булһа ла. Һәм шулай уҡ та яңы йылға буйы тигәндән алып һорау үткем китә, ҡайбер кешеләрҙең өйҙәре йылға буйы ярҙарындараҡ, нисектер шул һыу ятҡылыҡтарына яҡын урынлашҡан. Һәм уларға мына нисек әҙерләнергә шулай уҡ та? Электән үк безнең ауыллар йылға буйларында урынлашҡан. Шуңа күрә кемдәр ул йылға буйында урынлашҡандар, алар традицион рәүештә бу ташҡынларға әзер дип әйтергә кирәк. Әммә инде аларның үзләрендә көймә була,
обычно деп әйтәйек. Шуннан соң алар бүтін дөньясын жиыштырып, урнаштырып қоялар. Чөнки ташкын вакытында күпчелек әйберләр безнең авыл тирәсен алсак yüзүп китергә мөмкин. Монда бит инде малларны да карарга кирәк, кош-кортларны урнаштыруын. Шуннан соң йорт тирәсендә әйберләрне күтәреп, урнаштырып куярга кирәк. Шулай ук янгын кагыйдәләрен дә онытмаска кирәк. Чөнки су кирсә безнең йортка, электр шелтәрмәләре, электр коралмалар юешләнеп, дымланып, короткое замыканиегә китергә мөмкиннәр. Менә шундый хәвефле якларны карап куярга кирәк. Әлбәттә, бына шул юсыкта гына һораем дигәнем килә, һорауым шулайрак. Ырымбур өлкәһендә үткән атнала куркыныч хәлләр булды бит инде, һәм яңалыктарда күреп үткәнем инде, бер яңалыкта инде бер кешенең йорты янып киткән. Бұл осракта нимә эшләргә, нисек хакланырга һуң? Ни эшләргә янгын сыкмаһын өчен һәм янгындан хаклану саралары? Кызганычка каршы андай очраклар бар, чөнки уйлаганда су баса, су баскан вакытта шулай ук янгын да килеп чыга. Менә шушы электр шелтәрмәләрен баштан карап куймаенча, электр приборларын сүндермәү шушы янгынга китергә мөмкин. Шуңа күрә аларны баштан урнаштырып, монда бит инде телевизорлармы, электр приборлар, аларны күтәреп, ышкындырып куярга кирәк. Электр шелтәрмәләрен йортта, фатирда ышкындырып, сүндереп куярга кирәк. Шулай газ турында да онытмаска кирәк. Газны да сүндереп бурып куйсалар әйбәт булар иде. Шуңа күрә алдан ук әзерләнеп куярга кирәк менә шушы рискларга. Аңлашылды. Лена, шулай ук та һорау үткем килә, күрше безнең төбәктәрдә шулай ук та теге хәлләр куркынычрак дип әйтергә булалар. Чөнки теге һау күтәрелү ныгырак хиделә һәм уларга сыныпта ярдәм кирәк. Республика башлыгы ла үткән оператив киңәшмәдә шул хакта әйтеп үтте, ярдәм итәргә кирәк дип. Һез профессионал буларак һездән һорайык әле. Безнең Башкортстан яхшырак әзерләндеме был ташкындарга? Ни өчен шулайрак ситуация килеп чыкты? Әзерлек турында алсак, монда инде әзерлек теге ташкын алдыннан гына түгел, яз көнегенә бармай. Монда җәйдән үк, көздән үк бара. Чөнки бүтән елгаларны чистартып, әзерләп куярга кирәк. Менә бит инде Ырымбур ягыннан карасак, монда гидротехнический сооружениедә үзенең хәлен күрсәтте. Шуңа күрә гидротехник сооружениеларны төзекләндереп, әйбәтләп карап торырга кирәк. Бу ташкынга әзер булырга кирәк. Чөнки күп су күләме килсә, аның эшләвеннән бик зур эшләр күренеп тора. Шуңа күрә безнең республиканы алсак, алдан ук эшләр барды. Шуннан соң менә әле кышкы вакытта Ширне инде каралту эшләре, боз кисү эшләре, шарлату эшләре бик алып барылды. Менә әлегә әйтсәк була, безнең елгалар бөтенесе дә бузлар китте, алар чистарды. Шуңа күрә безнең бу эшләр әйбәт үткәрелгән дип әйтергә кирәк. Аннан соң менә монда әзерлек кенә түгел, безнең табигатьне дә бит инде табигать белән карышы булмай. Җир туңуы, күпме кар булган, дымлылык карда, җирдә, шулар менә бөтен факторлар җыелып, менә шушы ташкынны китерде. Кызганычка каршы инде Ырымбур ягында көньякларны алсак, менә безнең көньяк районнарны алсак, җир туңуы бик зурые бүтән еллардан чагыштырганда. Аннан соң җирнең дымлылыгы да күбәя. Күзләрне бит искә алсагыз, монда бик күп кенә яңгырлар да яуды, шуңа күрә җирдә дымлылык күбәя. Безнең яктан инде әлеге вакытта безнең республиканың ярдәм күрсәтелә, коткаручылар әле коткару эшләрен, ярдәм эшләрен алып баралар Орск шәһәре янында. Аннан соң республикадан гуманитар ярдәм дә күрсәтелде. Рәхмәт. Рәхмәт әңгәмә өчен. Хакланганды хаклармын дигән Ходай һәм бер-беребезгә сынапта игътибарлы булайык һәм ярдәм итәйек. Зур рәхмәт әңгәмә өчен. Бездә студияла кунакта Россия Федерациясының гадәттән тыш хәлләр министрлыгы баш идаралыгының Башкортстан буенча начальник ярдәмчесе Ленар Вахитов булды. Әңгәмә өчен рәхмәт.